So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book? Dragi moji, možda je ovo za vas jedno iznenađenje, ali ja sam odlučila da pokrenem ovaj korak i kreiram YouTube kanal. Nadam se da ću imati vašu podršku. Ukratko o sebi, reći ću da se zovem Jasminka i već 2 godina živim u Americi, inače sam iz Bosne. Po zanimanju sam diplomirani pravnik, ali jako sam voljela u životu puno da pišem, da čitam. Bavila sam se novinarstvom, radeći u radiostanici Bosanski Šamac kao spikerica, a i novinar. Dugo godina, tako da imam to iskustvo. Uvijek sam željela drugima da prenesem neka svoja viđenja, nešto što mi se dopadne, što ostavi utisak na mene, i tako razmišljajući malo po malo, odlučila sam da se i ja uključim na YouTube. Molila bih vas za podršku, da mi dajete ideje, sugestije i da me podržite. Ja znam da uglavnom to rade mladi, ali nije na odmet i da se neka žena u ozbiljnijim godinama, a ima ih na YouTube-u puno, jer ja pratim uglavnom skoro sve, također uključi u ovaj vid društvene zabave. To mogu da budu majke, domaćice, supruge. Ako me podržite i lajkate, ja ću vam biti zahvalna. Stavljajte subscribe i budite uz mene. Znam da u početku neće biti puno pratilaca, ali nadam se da će ih u buduće biti. Eto, toliko za početak. Želim vam lijep dan i sve najljepše. Samo da vam kažem, evo imam i jedan prilog za vas, a takvih priloga bit će u toku moga javljanja na YouTube kanalu veoma puno, jer živim na Floridi. To je jedna država u kojoj je sve lijepo, počev od prirodnih ljepota plavog mora, od ljudi, od istorijskih znamenitosti, ugostiteljstva i tako dalje i tako dalje. O tom potom. Hvala ako ste me saslušali i hvala ako mi pružite podršku. Do skorog našeg susreta. Doviđenja. Dear my friends, this may come as a surprise to you. I have decided to open a YouTube channel. I hope to have your support in this new journey. Now I will tell you little about myself. My name is Jasminka. I have lived in America for many years now. I am originally from Bosnia and Herzegovina. My occupation is law. I have a graduate attorney degree in my country. In my early adult years, I worked as a speaker and journalist in a radio station in Bosanski Šamac. In addition, I love to read, write, paint, and create short documentary videos. I always loved to share my previous and newly found knowledge with others. This is why I have decided to create YouTube channel. Please like, share and subscribe if you like my content. Thank you. This is all for today, and now I have short video prepared for you. Enjoy
and see you next time. Bye bye. Evo, vraćam se iz Clearwatera gdje sam provela cijeli dan. Bilo je zaista divno. Uživala sam u ljepoti i plavetniju mora, a sada uživam uz divnu melodiju. Bila je tako lijepa u izvedbi Dragana Stojanića. Uživajte i vi sa mnom i najljepši pozdrav šaljem vam sa Floride. Ćao, bye bye. Njene ruke, plačni pogled njen, možda je tako bolje, zaborav briše sve, ali ipak često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam.